press meet khana dinio puilano ang khakchamo ya phain chu bo media ni lai phaliye joto ni biskango khakchamo kau sanim chu mukhe chengbo su nokha bosti kolphe ba 25 sal sono borwa Mizoram jinge jing khai phai bu wa jing gothela yangye Mizoram jing phai pai ye Tripura sarkar wa jing boroni state o tong pai ye chini khokchui mungmano naini pandawa kya phono naiya maika jokhon chungno naine pandawa ke isoni hiawmo tui theri ye jnom thu ye borwo BJP ba IPF tini sarkarunge jinoro no tongsi tho ke abono ke central government jingcha ye china Narendra Modi bini nangkhrumo ake union home minister Amit Shah ji bungnangkhrumo keboroni buchini Biplab ji ageni chini chief minister burau chino ongpurau monikie bro jatik buing phono chono la sauye kebon logewo chini Bubagra bung sauthaye chono khemo baikie brono khakchamo kaw saya payambo karono ke tawke jila wo chini tomung chamung khamai boke khakchamo ni kaw sani phaise keboro chingtre sani nayo keborwo north district wo ake Dolai district wo Gomati district wo ake South district wo boro kebri wo Barokhan 12 location chono riha tawke chino ya phaya ha browning chiye noktan mani house site chono riha ha noktan mani 1.5 lakh chino riha mani khas assistant riha ake 4 lakh chini bank wo deposit kya ake ST PRTC ration card abdike Aadhaar card job card electoral roll ake gas connection free ration nuka bosino ini ake tuini lamani horni anganwadi center health sub center ake school abdi ke chino fair price shop nizani chamung no kono chino ri pai bok karone ke chung khakchangmoni kaw chung sani phaise ke dinang songya borai ni joto pal tong nerao juda ni location se ke abdi ke abono imsingo te ching sani nayo sasu chintingo to samai su pai amuma chingpho bro ni humanitarian ground modi ke tangcha ni blungphon nang moba ke chino ha ri anima ke chongphono chakri bokri ja sasu qualified ongye BM ong thangke brono pala da khetho ake chingpho skill development juda skill development aboro chini scheme dike chino kherito ke PTG ni tawto PM janman riha abro po chino klaisinge no kama ke tangye tongme nai ke chini dormo ni ba bewo Christian tongo tini sapta tongo ram tongo sip tongo brown extra alada kie worship place kianman bawa alada kie 1 hectare de 2 hectare de ke chino diversion kheri ke kyabon logewo mung ka paya ko paso chini thauya tongko abono chino ke ponchiet ni separate ponchiet ke tawo chino rimai ke are nge chingma saha ke kalabia school tawo ke hale dia ha arpotre chini asa ke tongo tawo Barokhan chono rimai ke special project are me chung khakchangmo kaw sani naimone msingo bo ke samisa chino po extension ke nai muthu imo kaw ke chung khakchangmo kaw sawo tawo Manik Saha bini staff bai ke rojeta to nai local ke DM ro kam ke chono nayo SDM phono nayo age block level phono nayo chingkono bro no saye nosto bole na ya hian makruin pas kam nai bo karona ke khakchangmoni kaw chung ya phaini phaimse ajamok jaga je nai hona mo ki patta jaga den abo duita category khebo kya ke forest land diversion dio kya ke abo jute land no chono kya bo to just chono ri amokhe tawle nok ni house site chosko 30/40 ko tangchani chino dilia ko abon ba no chung trewa khakchamoni jana mon logewa chungpho normal life phaini ba bagan phonangu wo ri ni tawri ni ko abo ke class tarung khake ching phona nangai ba hi abone sani urbe je kok riman le pa ngan pe hat abo kauri moni paya ko pai pia phono taw 90% le ungkhana 90% le phaya arbo kisami satong ko are bo chin 90% no 90% above no ha are mo ke chini taw just a few things si sa se tong soba chung khakchamoni kaule chung sani nai tong ke jotoro ni minister tong nai tini tribal phon nan tribal ko kam ke chino nai tong abon logewa chingbo brown loge na tong nai chin loge bro phona chuno kam ke nai tong kausa ani ne mung khen ai ne mung ke larding le na bruce ke bo kai ni Zan sila sora ni president zan ke JB parani khasrai parani president ke bo joto Phainai le jila ni chin location ni pali darose